инак ба тоҷикистони зебои мо фасли баҳори нозанин қадам гузошт. чӣ хуш фасли зебою гуворост баҳор, арӯси солаш ном мебаранд ва ин бесабаб нест. зеро вақте ки ин фасл медарояд, замин ҷомаи сабз мепӯшад. талу теппаҳо аз гулу себаргаҳо пур гардида, ҳавои хушу муаттаре ба машоми кас мерасад. аҷаб фасли зебою дилрабост баҳори нозанин. баҳорро фасли зиндашавии табиат, фарорасии айёми гармӣ, рӯиши сабзаву гулҳо, оғози корҳои кишоварзӣ меноманд. салом тамошобинони гиромӣ, ба умеди хушрӯзиву муваффақиятҳои беназир барномаи иттилооти таҳлилии тоҷикистон аст ки бо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи сипаришаванда манзуратон мегардад. иди модарон баробари оғози эҳёи табиат фасли баҳор фаро мерасад ки мардумро ба ибтидои пешомадҳои нав, нақшаву тадбирҳои тоза, омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ ва дар маҷмӯъ ба ободониву созандагӣ ҳидоят менамояд. модар тарбиятгари насли дирӯзу имрӯз ва фардои мамлакат мебошад. бо ҷасорат, шуҷоату шафқати модарони тоҷик, фарзандони бонангу ори миллат дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия ёфта, баҳри ҳимояи манфиатҳои миллию давлатӣ талош менамоянд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба занону бонувон ҳамчун нерӯи бузурги ҷомеа такя мекунем ва барои ҳалли мушкилоти ин табақаи бонуфузи иҷтимоӣ тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ мегардонем. 7 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҷмӯаи давлатии кохи борбад дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати рӯзи модар иштирок ва суханронӣ намуданд. гузориши хабарнигорони мо. 7 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҷмӯаи давлатии кохи борбад дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати рӯзи модар иштирок ва суханронӣ намуданд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бонувони кишварро ба муносибати рӯзи модар самимона шодбош гуфта, нақши зан модари тоҷикро дар ҳифзи музаффариятҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ бузургу беназир арзёбӣ намуданд. сарвари давлат зан модарро рамзи оғози зиндагӣ, намунаи зебоиву меҳрубонӣ ва хуррамиву шукуфоии ҳаёти башар номиданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо шукӯҳу шаҳомат ва бо камоли қадршиносӣ таҷлил намудани ин ҷашнро нишонаи эътибору эҳтироми хосаи давлату роҳбарияти кишвар нисбат ба модарону бонувони азиз маънидод намуданд. аснои суханронӣ роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба бузургии модар, мақому манзилати занон дар ҷомеа ва дигар хислатҳои нодири ин олиҳаи зиндагӣ андешаронӣ намуда, нақши модари тоҷикро дар тарбияи фарзандони соҳибмаърифату соҳибҳунар, рушди маънавии оила ва ҷомеа, инчунин сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва ободиву пешрафти давлати тоҷикон бисёр арзишманд унвон карданд. таъкид гардид ки модарону бонувони тоҷик сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлатро дар барқарорсозии сулҳ, сарҷамъ намудани мардуми тоҷик, ҳифзи истиқлолу озодӣ ва дигар масъалаҳои давлатдорӣ на фақат самимона дастгирӣ намуданд, балки барои амалӣ гардидани ҳадафҳои давлати тоза истиқлоли тоҷикон кӯмак ва саъю талошҳои зиёд карданд. ба андешаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон занону бонувони муосири тоҷик аз насли занони қаҳрамону ватандӯсти ориёӣ мебошанд ва озодиву иззату иффати аҷдодии худро дар шароит ва рӯзгори нав ҳифз карданд. зане ки босавод ва соҳибмаърифату соҳибҳунар мебошад, илова ба тарбияи фарзанд дар пешбурди ҳадафҳои давлат, ободии ватан ва раванди созандагии фаъолона ширкат меварзад ва дар бунёди ҷомеаи демокративу дунявӣ ва озоду пешрафта саҳми арзишманд мегузорад, иброз доштанд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон.
президенти кишвар зимни суханронӣ дастгирӣ ва ғамхорӣ ва тадбирҳои созандаи баландбардоштани мақоми занонро дар ҷомеа аз ҷумлаи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намуданд. заҳмати шарафманду хизмати содиқонаи занону духтарони тоҷик дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, сохтмони сарнавиштсози нерӯгоҳи Роғун ва саҳми бузурги онҳо дар рушди қонунгузорӣ, соҳибкорию тиҷорат ва дигар самтҳои ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар махсус таъкид карда шуд. сарвари давлат изҳор доштанд, ки мо ба нақши модарону занон дар рушди ҷомеа, пешрафти давлат, ободии ватан, бунёди оилаи солиму хушбахт, тарбияи фарзандони солеҳ ва афзоиши шаъну эътибори ҳар як хонадони тоҷик ҳамеша арҷ мегузорем ва хизматҳои таърихии онҳоро доим гиромӣ медорем. зикр гардид, ки ҳунару истеъдод, саъю кӯшиш, қобилияти ташкилотчигӣ ва маҳорату кордонии модарон шоистаи таҳсин буда, онҳо метавонанд дар оянда дар татбиқи сиёсати давлат, пешрафти ҷомеа ва ободии ватани маҳбубамон саҳми боз ҳам бештар гузоранд. аз бонувон даъват карда шуд, ки ба хотири рушди ҳунарҳои мардумӣ ва ҳифз кардану ба насли оянда омӯзонидани тарзи омода намудани таомҳои миллӣ бояд фаъол бошанд. ҳамзамон масъалаи аз ҷониби бонувон гиромӣ доштани фарҳангу маданияти либоспӯшӣ, тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва риояи қонунҳои миллии танзими расму оинҳо таъкид карда шуд. дар ин раванд пешгирӣ кардани бегонапарастӣ, аз ҷумла дар масъалаи саролибос ва расму оинҳои барои мардуми мо бегона, саъю талоши боз ҳам бештар ба хотири таҳкими сулҳу субот дар ҷомеа, пешрафти давлат ва ободии ватан аз ҷумлаи вазифаҳои муҳими бонувони тоҷик дониста шуд. бо дар назардошти вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва талаботи замон ба масъалаҳои вобаста ба ҳифзи арзишҳои анъанавии оилаи тоҷик ва устувории он, тарбияи дурусти наврасону ҷавонон ва пешгирӣ кардани ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткорӣ дар байни онҳо, инчунин омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар, аз худкунии забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. баъди суханронии пурмуҳтавои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори рӯзи модар барномаи консертии хотирнишин баргузор гардид, ки фарогири васфу тараннуми истиқлолу озодӣ, ватану ватандорӣ ва мақому манзилати зан модар дар ҷомеа буд. сулҳу оромӣ арзишмандтарин неъмати ҳаёт аст ва ҳифз кардану пойдор нигоҳ доштани он вазифа ва қарзи муқаддаси инсоният дар ҷаҳони муосир арзёбӣ карда мешавад. зеро сулҳу оромӣ барои инсоният арзишҳои ҳаётан муҳиме мебошанд, ки ба шарофати онҳо ободии ватан, пешрафти давлат, амалӣ намудани ҳадафҳои стратегӣ ва осоиш дар кураи замин амалӣ карда мешавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои истифода аз арзишҳои маънавии миллат дар шароити ҷаҳонишавӣ кӯшиш намуда, на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, балки дар сатҳи байналмилалӣ низ ташаббускор ва ҳомии сулҳи ҷаҳон шинохта шудааст. ин аст, ки пешвои миллат аз минбари бонуфузи созмони ҷаҳонӣ ба инсоният ҳушдор дод, ки танҳо роҳи хушбахтии инсонҳо ва рушди давлатҳои ҷаҳон ин сулҳу амният мебошад. муҳимтарин роҳи расидан ба ин ҳадафро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар баланд бардоштани сатҳи илму дониш, ҷаҳонбинии илмӣ ва дар андешаи мардум бедор намудани эҳсоси худшиносиву ватандӯстӣ ба талош варзидан барои оянда мебинад. идомаи матлаб дар таҳияи Зафар Қаюмзода. сулҳу суботро бояд ҳифз кард, зеро он заминаи асосии ҳамаи дастоварду музаффариятҳо, татбиқи босамари ҳадафу тарҳҳои хурду бузург, ҷалби сармояву ташрифи сайёҳон ба Тоҷикистон, таъмини зиндагии шоиста ба мардум ва дар маҷмӯъ рушди бесобиқаи мамлакат мебошад.
از نگاه فرهنگی عامل‌های هستند که برای رشد هر یک جامعه مهم هستند. از جمله عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و مانند اینها. ولی از میان اینها عامل سیاسی مهمتر دانسته میشود، زیرا امنیت، آرامی و ثبات جامعه زمینه اساسی هست که تأمین کننده رشد با نظام ساحه‌های دیگر می باشد. از همین لحاظ صلح و آسایشتگی، آرامی جامعه، احترام یکدیگری، احترام مناسبت‌های همدیگر که همگی تأمین کننده منفعت‌های عمومی انسانی هستند همیشه اولویت داشت و امروز هم دارد. فکر میکنم که در آینده نیز انسانیت تنها میتواند منفعت‌های شخصی و جمعیتی خود را توسط صلح و ثبات، مصالحه و همدیگر فهمی حل و فصل نماید. واقعا هم امروز زمان رسیده است که درباره آن هر یک مردم اندیشه کند که تا کدام اندازه میتواند آرامی جامعه خود را تامین کند، صلح و ثبات سازد و در همبستگی با یکدیگر رشد و نمو کند. از یک گریبان سر برآوردن، دست جمعانه فعالیت کردن، این راه اساسی انکشاف جامعه است. استقلال دولتی زمینه مساعد را برای انجام کارهای بزرگ آبادانی و رشد و سازندگی فراهم آورده در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی به خاطر تامین حیات شایسته به مردم انجام می‌یابند. دوام سالهای صاحب استقلالی در تاجیکستان دهها هزار انشاءات تعیینات مختلف، بناهای بلند آشیانه استقامتی، مرکزهای سودای و خدمترسانی، میدانهای ورزشی، گلگشت و باغ‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، باغچه‌های کودکانه، بنگاه‌های طبی و مرکزهای سلامتی، قصرهای فرهنگ، راه‌های آهن و ماشینگرد، کارخانه‌های بزرگ صنعتی و غیره ساخته مورد بهره برداری قرار گرفتند. با افتخار استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های مملکت روند سازندگی و بنیادکاری‌ها وسعت تازه کسب نموده انشاءات زیادی تعیینات گوناگون ساخته می‌شوند. تاجیکستان هر دقیقه، هر ساعت و هر روز پیش می‌رود، زیرا هر ساعت و هر روز در این یا آن شهر و ناحیه مملکت انشاءات نوساخت و معاصر به استفاده داده می‌شوند. با در نظر داشت سرعت رشد دوام چند سال دیگر دستاورد و موفقیت‌های اقتصادی تاجیکستان باز هم زیاد شده، طرح‌های بزرگ عملی می‌شوند و رشد شهر و دهات نیز تامین می‌گردد. تامین صلح و ثبات و امنیت پایداری کشورها از جمله وظیفه‌های کلیدی و شرط مهمترین پیشبرد روندهای سازنده به خاطر رشد استوار در سطح بین‌المللی و منطقوی به حساب می‌رود. برای انسان از همه گوهر نایاب سلامتی است و بعد از سلامتی از جهت اقتصادی و اجتماعی تامین بدن، اما ثبات سیاسی ندارند. همه این ارزش ها الکی برای اون ملت، برای اون خلق دومین درجه اند. هدف و مقصد ما باید حمایت و حفظ ارزش و منفعت های ملی باشد. برای هر یک خلقت ملت از همه چیز مقدس این استقلالیت و وحدت است و ملت تاجیک هم امروز در عرصه بین المللی پیش از همه با همین دستاوردهای فرهنگیش در عرصه جهان شناخته می شود. ضرورت بودن صلح، ضرورت بودن ثبات سیاسی، این یکم کفیل بودن هر یک دولت است. انکشاف موزون، متناسبی مناسبت ها را در جامعه، یگانگی جامعه را تامین میکند، اساسهای کنستیتوسیونی دولت را تقویت میبخشد. باعث تحکیم اساس یعنی که بنیاد استقلالیت سیاسی و ملی هر دولت میشود. صلح و ثبات، امنیت این یک معیار یعنی که چینکی بودن رشد انکشاف یا که طرحی ملی رشد اقتصادی هر دولت به حساب می رود. از جمله برای تاجیکستان تامین امنیت نه اینکه فقط به دوش دولت، بلکه تامین امنیت این مسئولیت شهروندی هر یک باشندگان تاجیکستان است، هر یک ساکن و شهروند تاجیکستان است. ضرورت این رو باید هر یک شهروند تاجیکستان، هر یک ساکن تاجیکستان، هر یک که باشندگان تاجیکستان قدر کنند و ضرور اعتراف کنند و برای نگاه داشتن آن کوشش ها به خرج دهند. حالا در گوشه‌های گوناگون سیاره از ظهورات تروریسم و افراطگرایی به خطر بی‌سابقه جهانی تبدیل یافته، عاقبت‌های ناگوار را به بار آورده ایستاده است. در جامعه که پیوسته مخالفت هست، زد و خورد هست، نارضایتی هست، یک طرف کشی هست، او نمیتواند
رشد با نظام پیدا کنند. جانب‌های دیگری هستند در حیات جامعه که همگی از وحدت یکدیگری، از وحدت یکدلی سرچشمه میگیرند. بنیادکاری، بهتر گردانیدن حیات معیشی، حیات اقتصادی همگی ریشه میگیرند یا پیوند دارند به ثبات سیاسی جامعه. یعنی در مجموع صلح و ثبات ارزش‌های نهایت عالی‌ترین هستند که در همه دور و زمان قدسیت خود را نگاه داشتند و بخصوص در جهان معاصر ارزش خیلی بلند دارند. از این رو می‌سازد که همگی صلح و ثبات، همدیگر فهمی و آرامش جامعه را پیگیری نماییم، احتیاط کنیم و آنها را تقویت ببخشیم. باید گفت که در شرایط امروزه تنها همان دولت‌های می‌توانند که استقلال ملی خود را حفظ نمایند و جامعه امن و باثبات داشته باشند به مسئله تامین امنیت دولتی دقت اولین درجه دهند. اگر صلح و ثبات نباشد انسان زندگی کردن نمی‌تواند، زیرا اگر صلح و امنیت نباشد انسان در اندیشه کار، در اندیشه زندگی، در اندیشه پیشروی بودن نمی‌تواند. صلح و ثبات یگانه زمینه واقعی است که انسان بودن خودش را فراموش نکند و همچنین انسان زندگی کند. افضلیت اساسی در سیاست خارجی ما این صلح است. کشوری که از صلح پیگیری میکند، کشوری که در اندیشه صلح است، البته آبرو و اعتبار در جامعه بین المللی داشته میتواند. به صلح زندگی نیست. به صلح ما در اندیشه پیش رفتن جامعه انسانی بودن نمیتونیم. به صلح آینده نسل ها رو تأمین کردن نمیتونیم. وظیفه امروزه ما تأمین کردن زندگی ارزشمند برای نسل های آینده است. اگر صلح نباشد این چیز بودن نمیتواند. طوری گفتیم نقش و اهمیت ثبات و امنیت در تامین عملی شوی روند صنعت کنونی با صورت مملکت، رشد با ثبات اقتصادی و اجتماعی، اقتصاد رقمی و اینواسیون مهم است و همزمان اقتصاد پیشرفته و دستاوردهای بلند اجتماعی، تامین زندگی شایسته، باسوادی، معرفت‌ناکی و معلومات‌داری میتواند امنیت و ثبات را تحکیم بخشد. از همین خاطر صلح و ثبات را باید حفظ کرد. صاحب استقلالی تاجیکستان را در وضعیت حساس و پیشگویی نشونده منطقه و جهان تحکیم بخشید و با همدلی و سرجمعی یکجایی و با هم تحت راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاجیکستان را باز هم آباد و زیبا و پیشرفته و سرسبز گرداند. جمهوری تاجیکستان برابر به دست آوردن استقلالیت دولتی در ردیف آنکه اقدام‌های مؤثر را در سمت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که در آغاز استقلالیت روبرو آمده بود عملی می‌کرد. همچنین نقش خود را در عرصه جهانی به حیث کشور تشبثکار و اصلاحاتگر مرحله به مرحله مستحکم می‌نمود. تاجیکستان در سطح بین المللی اولین اقدام‌های خود را پیشنهاد کرد و جامعه جهان نیز با مهم بودن این پیشنهاد و در خور زمان بودن آنها این اقدام‌ها را دستگیری نمود و تطبیق آنها را در سطح بین المللی براه ماند. تشبث عاید به بنیاد بین المللی حفظ پیریخ‌ها، اگرچه این مسئله سالهای آخر بیشتر مورد توجه قرار گرفت، اما راهبر دولت تاجیکستان این مسئله را هنوز در فرم سیوم جهانی دایر به اقلیم که از 31 اوگوست تا 4 سپتامبر 2009 در شهر ژنو دایر گردید پیشنهاد نموده بودند. شرح یوسف غنی‌زاده. ташаббусҳои беназир, ҳифзи пиряхҳо, ҳалли масоили ҷаҳонии обу иқлим, ҳадафу барномаҳои мушаххас ва таррезии нақшаҳои бузург ба хотири ояндаи босаодати башар. 5 ташаббуси таърихии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об ва дигаргуншавии иқлим ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамбастагӣ ва ҳамраҳии пайваста даъват менамояд, имрӯз аз ҷониби олимону донишмандони бузургтарин марказҳои илмии ҷаҳон мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор дошта, дар асоси онҳо нақшаҳои мукаммал рӯи кор омадаанд ва татбиқи босамари онҳо барои пешгирӣ аз обшавии пиряхҳои хурду бузург ва хатари тағйирёбии босуръати иқлим
замина мегузоранд. биёбоншавӣ, хушксолӣ, сарзадани офатҳои табиӣ падидаҳои манфии дигаргуншавии иқлим буда дар ҳоли пешгирӣ нашудан оқибатҳои боз ҳам нигаронкунандаеро дар пай доранд. норасоии оби нӯшиданӣ аз ҷумлаи мушкилоти умдаи бештари давлатҳои рӯи дунёст ва имрӯз зиёда аз 2 миллиард аҳолии сайёраи замин ба ин далел обҳои ифлос менӯшанд ки омили асосии сар задани бемориҳои сироятӣ гардидааст. бо дарки ҳалли саривақтии ин мушкилоти ҷаҳонӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбари Созмони Милали Муттаҳид ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамкории устувору бенуқсон дар роҳи пешгирӣ аз обшавии пиряхҳо, таҳдиди тағйирёбии иқлим ва бартараф намудани мушкили марбут ба об даъват менамоянд ва иҷрои ин ҳадафҳоро дар заминаи рушди устувор муҳим арзёбӣ мекунанд. бо зиёд шудани афзоиши босуръати аҳолӣ бисёр захираҳои обӣ аз байн рафта истодаанд ва инчунин дар ин раванд бо таъсири тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ бисёр пиряхҳои ҳам пиряхҳои кӯҳӣ, ҳам пиряхҳои уқёнусӣ ва ҳам пиряхҳои материкӣ аз байн рафта истодаанд. бинобар ин ин ба он оварда мерасонад ки бисёр давлатҳое ки давлатҳои экваторӣ аз ҳифзи захираҳои обӣ маҳрум монданд ва аз захираҳои обҳои ошумиданӣ танқисӣ мекашанд. бо таъсири тағйирёбии иқлим таи солҳои охир сатҳи оби уқёнусии ҷаҳонӣ баланд шуда истодааст ва ин ба он оварда мерасонад ки баъзе минтақаҳои аҳолинишин ки дар ҷазираҳо ва дар минтақаҳои пасти сатҳи уқёнусӣ қарор доранд аз байн рафта истодаанд. бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон ва ҳамовозии дигар давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид. дар Тоҷикистон таи солҳои охир якчанд маротиба конференсҳои сатҳи байналмилалӣ марбут ба обу иқлим гузашта истодааст ва дар соли ҷорӣ низ моҳи май низ як конференсияи байналмилалии сатҳи баланд вобаста ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. Тоҷикистонро аллакай имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун як кишвари ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои марбут ба обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо дар асоси ташаббусҳои пайдарпайи ҷаноби олӣ шинохтааст ва Тоҷикистон худ як ташкилкунандаи ташаббусҳо дар масири ҳифзи захираҳои обӣ мебошад ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ташаббусҳои оламшумули ҷониби Тоҷикистонро ба хубӣ дарк кардааст ва дастгирӣ ҳам менамояд. моҳи майи соли 2025 пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони яке аз чорабиниҳои сатҳи баланд дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо мегардад ки ташаббускори он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. дар ҳошияи баргузории ин конференси сатҳи ҷаҳонӣ дар назар аст ки дар қалби Тоҷикистони соҳибистиқлол боз барномаву консепсияҳои нав қабул гарданд ва барои ҳифзи пиряхҳо, обшавӣ бо суръати ин сарвати табиӣ ва манбаи асосии обҳои нӯшиданӣ нақшаҳои амалӣ андешида шаванд. ҳифзи пиряхҳо ва самараноку оқилона истифода бурдани захираҳои об масъулияти ҳар сокини сайёраи замин буда ҳамкории дастҷамъона ва иқдомҳои саривақтиро тақозо мекунанд. танҳо дар ҳамин сурат имкон аст ки хатару таҳдиди тағйирёбии бо суръати иқлим кам гардад ва аҳли башар аз истифодаи обҳои тоза баҳравар бошанд. ITB Берлин яке аз бузургтарин намоишгоҳҳои байналмилалии соҳаи сайёҳӣ ба шумор рафта, платформаи муҳим барои муаррифии имконоти сайёҳӣ ва рушди ҳамкории байналмилалӣ мебошад. дар ин намоишгоҳи сатҳи ҷаҳонӣ имконоти сайёҳии Тоҷикистон, дастовардҳои соҳаи омодасозии кадрҳо барои бахшҳои сайёҳӣ ва хизматрасонӣ муаррифӣ карда шуд. имсол низ намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва тиҷоратии ITB Берлин 2025 то 6 март идома ёфта, роҳбарону кормандони субъектҳои хизматрасонии соҳаи сайёҳии Тоҷикистон бо истифода аз фурсати муносиб дар ин бозори ҷаҳонии сайёҳӣ иқтидори фаровони сайёҳии Тоҷикистонро ба дӯстдорон ва алоқамандони сайру сайёҳат муаррифӣ намуданд. дар ҷараёни намоишгоҳ ҳамчунин бо намояндагони ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ дар самти сайёҳӣ ва меҳмондорӣ мулоқот ва гуфтушунид доир намуда, масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкории таълимӣ ва табодули таҷрибаро мавриди баррасӣ қарор доданд.
мавриди ёдоварӣ аст ки ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 2008 ҳамасола дар намоишгоҳи ба нуфузи байналмилалии ITB Берлин фаъолона иштирок намуда, имконияти сайёҳии Тоҷикистонро пешниҳоди сайёҳон ва ҷаҳонгардон менамояд. миёни 170 давлати ҷаҳон имкониятҳои бузургу беназири мамлакат тоҷикистони беназир дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии ITB Берлин дар маҷмаи бузурги Месе Берлин дар шаҳри Берлини ҷумҳурии федеративии Олмон ҷойгир аст, муаррифӣ гардид. воқеан Тоҷикистон бо имконоти бемисли сайёҳиаш тавонист дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ мавқеи намоёнро касб намояд. ҳоло Тоҷикистон дар ҷомеаи ҷаҳон ҳамчун кишвари амну осоишта ва сайёҳӣ муаррифӣ мегардад. Салом, Таҷикистон! Тоҷикистон, Қирғизистон, дӯстик зиндабод! Тоҷикистон кишвари зебо! I love Tajikistan! намоишгоҳи байналмилалии ITB Берлин яке аз қадимтарин ва бузургтарин намоишгоҳи сайёҳии дунё буда, имконоти беназири мамлакат дар ин намоишгоҳи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. аллакай рӯзи сеюм аст ки гӯшаи сайёҳии Тоҷикистонро зиёда аз 10 000 нафар сайёҳону меҳмонон дидан намуда истодаанд. дар айни замон симои нави мусбати Тоҷикистон ҳамчун давлати барои сайёҳии мусоид фаъолона ташаккул меёбад ва дар Тоҷикистон тамоми имконият ва шароит барои ба мамлакати ҷолибтарини сайёҳии дунё табдил ёфтан фароҳам мебошад. тамошобинони азиз, айни ҳол имкон дорем назари чанде аз сайёҳонро бобати зарфият ва имконоти беназири мамлакат пешкаши шумо намоем. пайгири мо бошед. шод аз он ҳастем ки бо кишвари дӯсту бародари худ Тоҷикистон дар ин намоишгоҳи байналмилалӣ иштирок менамоем. дӯстии Тоҷикистону Ӯзбекистон ҳамеша ҷовидонӣ бошад. бори дигар такрор ҳам шавад мегӯям, бисёр хурсанд шудем ки гӯшаи сайёҳии Тоҷикистонро дар назди гӯшаи сайёҳии кишвари худ мебинем. Тоҷикистон кишвари зебо! Здравствуйте, мы сегодня на ITB in Berlin. Сегодня мы представляем Казахстан, и наша братская страна Таджикистан тоже очень хорошо приготовились. Нам очень понравилась эта выставка и надеемся на хорошее сотрудничество. Да, конечно, мы хотим посетить Таджикистан, обязательно посмотреть и увидеть эту красоту своими глазами. Спасибо большое, всего хорошего. салом, мо аз чин ҳастем. ин кас ҳамкасби ман мебошад ки дар ширкати сайёҳӣ фаъолият мекунем. аз гӯшаи сайёҳии кишвари шумо дидан намудем. захираҳои фаровони табиӣ дар Тоҷикистон хеле зиёд аст ва тасмим гирифтем ки ҳатман аз Тоҷикистон дидан намоем. дар ин ғурфаи сайёҳӣ ширкатҳои сайёҳии ватанӣ маҳсулоти сайёҳии худро тарғибот карда истоданд ва дар давоми ин 2 рӯз мо шоҳиди он будем ки бисёр ширкатҳои берунӣ, яъне ширкатҳои дигар давлатҳо ва меҳмоное ки аз ин ғурфа дидан мекунанд хоҳиши рафтан ба Тоҷикистонро доранд. барои он ки чӣ хел ки мо медонем ҷумҳурии Тоҷикистон дорои имкониятҳои сайёҳӣ мебошад ки бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки таваҷҷӯҳи зиёд доранд барои рушди соҳаи сайёҳии кишвар, дар солҳои охир бо ибтикори кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бисёр намоишгоҳҳои байналмилали сайёҳӣ Тоҷикистон ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ фаъолона иштирок мекунанд ва ин боис мешавад ки имкониятҳои сайёҳии ҷумҳуриро бисёртар таблиғот намоянд ва миқдори сайёҳон дар ҷумҳурӣ зиёд мешавад. Меня зовут Гульнара, я представляю Кыргызстан. Мы желаем, чтобы процветала дружба между народами, между Таджикистаном и Кыргызстаном. Это соседние братские республики, и это очень важно для развития нашего туризма. дар байни дигар муассисаҳое ки имрӯз соҳаи сайёҳиро муаррифӣ мекунанд, донишгоҳи байналмилалии сайёҳ ва соҳибкории Тоҷикистон ҳам имрӯз омада дар ин ҷо иштирок дорад ва ҳама имкониятҳое ки дар донишгоҳ ҳастанд мо имрӯз ба меҳмонон муаррифӣ намудем. дар ҳангоми вохӯрӣ бо зиёда аз 10 донишгоҳи бонуфузи қитъаи Аврупо ҳамкориҳоро барои дар оянда руш додан суҳбатҳо кардем, вохӯриҳо намудем ва боварӣ дорам ки самти сайёҳӣ ва омода намудани мутахассисон дар риштаи сайёҳӣ ки ҷиҳати муаррифии кишвари азизамон саҳмгузор мешаванд. با سلام به شما، از کشور ایران اومدم. در تاجیکستان دیدنی های زیادی بود، واقعا طبیعت بکر و جالبی داره
غرفه تاجیکستان در صورتی که توی برلین تشکیل شده بود و خیلی غرفه‌های زیادی بودن، خیلی خوب بود با توجه به اینکه محصولات صنایع دستیشون رو آورده بودن، هم تونستن فرهنگشون رو به کشورهای دیگه بفهمونن و همچنین از میوه‌های خشک بله خیلی هم بازدید کننده داشتن از کشورهای دیگه و همه خیلی راضی بودن. به نظر من هر کسی باید توی عمرش یک بار حتما کشور تاجیکستان رو ببینه، چون که خیلی طبیعت زیبایی داره و همچنین مردمش خیلی دوست داشتنی بودن و شما هیچ احساس غربت نمی‌کنین، چون که همزبان هم هستن و واقعا یکی از جاذبه‌های دیدنی بود که من با وجود به کشورهای اروپایی هم سفر کردم ولی واقعا تاجیکستان رو خیلی خوب دیدم. من محمد شریفم، نماینده شرکت سیاحی تاجسایت. امروز در ITB برلین اشتراک نمودیم و امکانات‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان را در اینجا معرفی نمودیم. این برای ما شرکت‌های سیاحی امکاناتی به‌نهایت بزرگ است برای جلب نمودن سیاحان بیشتر به تاجیکستان. در نمایشگاه به تاجیکستان توجه خیلی زیاد بود و ما شرکت‌های سیاحی تصمیم گرفتیم که خط سیرهای سیاحی خود را باز هم زیاد گردانیم، صفت خدمترسان بهتر گردانیم و به تاجیکستان سیاح‌های زیادتر را دعوت نماییم. طرز معرفی کردن نماینده هایی که امروز اینجا حضور دارند از تمام شرکت های سیاحی هستند و حتی یک ویژگی منحصر به فرد دیگه اینجا حضور دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان می باشه که در کشور تاجیکستان یکی از اولین دانشگاه های بین المللی با مقام بین المللی به حساب میاد و اشتراک یک دانشگاه در یک نمایشگاه چقدر اون دوراندیشی و خیراندیشی رأس دولت تاجیکستان رو به تمام بازدید کننده ها، کسایی که شرکت کننده هستن میرسونه. یعنی ما اینجا نه فقط برای تبلیغ، نه فقط برای به قول انگلیسی ها بیزنس اومدیم یا برای همکاری ها در ساحه سیاحی، بلکه ما در ساحه معارف و علم و دانش هم ما بسیار کاربری میکنیم و دوست داریم که دانشجوهای ما با استانداردهای بین المللی درس بخونن، هم در ساحه خدمت رسانی و هم در ساحه سیاحی، مهمانداری و دیگر ساحه ها را ما میتونیم پیش ببریم. اینجا حضور داشتن نماینده های خیلی فعال دانشگاه که باعث افتخار هست که در چنین نمایشگاه سطح بلند معارف و ساحه سیاحی از همدیگه جدا نشدن و در همکاری با همدیگه حضور دارن و این بازم اون وحدت مردم شریف تاجیکو میرسونه، اون همبستگی، اون دلسوزی و دلگرمی رو به صحن جهانیان یک بار دیگه یادآور میشود. رقمی‌کنانی فضایی هست که مردم طریق آنلاین و دیگر واسطه‌های الکترونی با حکومت رابطه می‌کنند. از فعالیت وزارت و نهادها اطلاع می‌گیرند. برای مثال پرداخت پول آب، گاز، برق، انداز و کارهای با قیدگیری را از طریق اینترنت انجام می‌دهند و حتی از طریق اینترنت به اداره دخلدار اطلاع پیشنهاد کرده حجت‌های لازمه خود را به سرگردانی و نوبت‌پایی‌ها می‌توانند بگیرند. همین است که توجه به تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی و تطبیق هرچی وسیع آنها در جامعه یکی از سمت‌های افضلیتناک حکومت جمهوری تاجیکستان در زمان جهانی شوی میباشد. مقصد اساسی رقمی‌کنانی استفاده وسیع تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی معاصر در عملیه مقامات دولتی، دسترسی شهروندان به اطلاعات رسمی معتمد، امکانیت‌های نو برای همکاری مقامات حاکمیت با همدیگر، اهالی، تجارت و نهادهای جامعه شهروندی، اینچنین ثمره‌ناکی و شفافیت اداره‌کنی دولت است. در این سمت گزارش دلشاد حکیمزاده منظورتان می‌گردد. در روند رقمی‌کنانی ساحه‌های واقعی اقتصادی و اجتماعی، قاعده‌های خدمت‌رسانی ساده گردانیده شده، مهلت اجرایش توسط سیستم یگانه تبادل اطلاعاتی با استفاده از ذخیره‌های اطلاعاتی الکترونیک کم می‌گردد. یعنی عملی شدن آن امکان می‌دهد که نامگوی زیاد خدمت‌رسانی‌های دولتی به شهروندان به طور الکترونی سریع وقت با صفت و شفاف انجام داده شوند. همین طریق
امروز تمام ساحه‌ها مسئله رقمی‌کنونی را به میان گذاشته کوشش می‌نمایند که تمام کارها را طریق الکترونی انجام دهند. یکی از سمت‌های مهمترین جامعه به قیدگیری مال و ملک غیر معقول میباشد که سالهای پیش همه کارها طریق عنعنوی یعنی دستی انجام داده میشد. اصول کاربری طلبات مراجعت کنندگان را جهت انجام دادن طلبات درخواست و خدمت رسانی قانع نمی‌کرد. یعنی اجرای کارهای به قیدگیری دریافت حجت‌ها از بایگانی وقت زیاد را طلب می‌نمود. در این برابر آمار ساحه چندان مشخص نبود. با روی کار آمدن برنامه‌های نوی به قیدگیری اصول کاربری دیگر گشته تمام کارها طریق الکترونی به راه مانده می‌شوند. امروز کارمندان ساحه به خاطر باز هم آسان و قلع گردیدن خدمت رسانی‌های به قیدگیری در شهر و ناحیه‌های مملکت از سیستم خودکار به قیدگیری به نظام اطلاعاتی به قیدگیری گذاشتند که دسترس نمودن معلومات آسان و شفافیت کاربری در سمت به قیدگیری مال و ملک غیر معقول تامین گردیده است. تا امروز بخش به قیدگیری کارخانه دولت فعلی به قیدگیری مال و ملک غیر معقول با واسطه برنامه سیستم خودکار به قیدگیری در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکرد. علاوه ما با نظام اطلاعاتی به قیدگیری گذاشتیم. نظامی که ما امروز گذاشتیم یعنی نظام اطلاعاتی به قیدگیری شعبه زمین سازی و هم شعبه تکنیکی کارخانه دولت فعلی به قیدگیری مال و ملک غیر معقول در هر یک شهر و ناحیه جمهوری با نظام پور الکترونیک گذاشته است. هم شناسنامه‌های تکنیکی سر وقت به طریق الکترونی به هر یک شهروند دسترس میگردد و این چنین پرونده‌های زمین سازی هم به طریق الکترونی به هر یک شهروند شفاف و دقیق سر وقت دسترس می‌گردد. هر یک مراجعت شهروندان به طریق الکترونی یعنی وارد می‌شود و در مهلت معین گشته طبق ترتیب مقرر گردد دسترس شخصان واقع می‌گردد. در کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر معقول در ناحیه رودکی استفاده واسطه‌های الکترونی به طور دلخواه به راه مانده شده. نظام اطلاعاتی به قیدگیری به طور مکمل استفاده برده می شود. بعد از گذاشتن به این سیستم نه تنها به قیدگیری بلکه هم روند تیار نمودن شناسنامه تکنیکی و هم تیار نمودن پرونده تنظیم زمین به طور الکترونی انجام داده می شود. کارخانه با سیستم خودکار به قیدگیری فعالیت می‌نمود. اکنون در کارخانه سیستم نو جاری کرده شد که این نظام اطلاعاتی به قیدگیری میباشد که نظام اطلاعاتی به قیدگیری در روند تیار نمودن پرونده‌های زمین‌سازی و تیار نمودن شناسنامه‌های تکنیکی کمک می‌رساند. بهره عملی نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 23 ایون سال 2023 تحت رقم 586 درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب‌برکنی‌های غیر نقدی در کارخانه، تجهیزات‌های قبول و پرداخت‌های خدمت‌رسانی، پست ترمینال‌ها و در شعبه و بخش‌های کارخانه باشد QR رمزها نصب کرده شده است که این روند خدمت‌رسانی غیر نقدی را عملی می‌نماید. به اندیشه مسئولان ساحه اگر سالهای پیش بررسی عرضه و درخواست‌ها وقت زیاد را طلب می‌کرد، امروز باشد با استفاده از تکنولوژی اینوواسیونی به طور خودکار همه کارها انجام داده شده در مهلت‌های مقرر گردیده جواب‌های مشخص به مراجعت کنندگان برگردانیده می‌شوند. توسط تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی وقتی که شهروند مراجعت میکنند به کارخانه ما در وقت قبول کردن عریضه موضع جایگیری شوی قطعه زمین و نو واسه زمینی که به نزد زمین نزد اهالی است خودجگی دهقانی است علاقه تعیینات زمینی وای در اونجا معین کرده میشه خریطه نوبادوری میگیم که با قید گرفته میشه که این برای بعضی عبارات است که بالای هم اومدن قطعه زمینی که زمینه برای بحث‌های بین شهروندان پیدا میشه علاقه این ایبان میرود برای که وقتی در خریطه نوبادوری شهروند علاقه قطعه زمینی که با او وابسته شده است در اونجا معین میشه نقطه‌های A و B و کدام نقطه‌ای که با همسرحداشون در اونجا نشان داده میشه علاقه این یک شفافیتی با قیدگیری میشه همین اخبارات به شعبه به قیدگیری داده میشه شعبه به قیدگیری وقتی توسط همین برنامه که میبینن که در یگان برای به قید گرفتن دولتی یگان مانعی وجود ندارد میتونه که به قید دولتی گذرانده شود. مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی طریق برنامه الکترونیک قبول کرده شده. نظارت مهلت بررسی به طور خودکار اجرا می‌گردد. اوید به هر یک عملیات انجام داده شده و مانند قبول عریضه، تیار شدن پرونده یا شناسنامه تکنیکی، پرداخت حق خدمت رسانی‌های دولتی و طور خودکار به تلفن شهروند پیامک ارسال می‌گردد. در دایره این نظام
модули нави ҳисобот ҷорӣ шудааст ки оид ба тамоми объектҳои молу мулки дар маҳзани маълумот буда аз рӯи якчанд намуди нишондиҳандаҳо маълумот пешниҳод карда мешавад. дар шаҳри ваҳдат низ ба ин масъала диққати махсус дода шуда ба шаҳрвандон хизматрасонии саривақтӣ расонида мешавад. аз ҷониби мутахассисони ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул истифодаи васеъ, харитаҳои кадастрии рақамӣ ва дигар барномаҳои муосири соҳавӣ ба роҳ монда шудааст. низоми худкор барои осонӣ ва мушкили мардумро сари вақт ҳал кардан аст. низоме ки айни ҳол ҷорӣ шудааст бо тариқи смс паёмак ба ҳар як муштарӣ, ба ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон паёмак меравад ва шаҳрванди ҷумҳурӣ аз ҳамин коре ки муроҷиате ки кардааст бохабар мешавад ки чӣ қадар вақт сарфа мешавад, чӣ қадар мисол муддата ҳамин кори хизматрасонии шаҳрвандон анҷом меёбад. ариза дар барнома ворид карда мешавад ва муҳлате ки муайян кардааст барнома, дар ҳамон муҳлат шаҳрвандони ҷумҳурӣ метавонанд ки бо сари баланд омада корҳои ба анҷом расидаро дастрас намоянд. тамоми муроҷиатҳои шаҳрвандон, масъалаи шиносномаи техникӣ, муроҷиати омода намудани парвандаи қидаи замин ва гирифтани ба қайдгирӣ иқтибос шаҳодатнома, ҳамаи ин амалиётҳо бо тариқи электронӣ анҷом дода мешавад. ин гуна аз муроҷиати шаҳрванд сар карда ба тариқи смс паёмак ба шаҳрвандон хабар мерасад ва шаҳрванд огоҳ мешавад ки ҳуҷҷатҳои шаҳрванд дар кадом ҳолат қарор дорад. истифодаи васеъи технологияи инноватсионӣ дар пешбурди соҳа ва тариқи электронӣ ба роҳ мондани ҳамаи хизматрасониҳо ба мардум мушкилоти соҳаи ба қайдгирии молу мулки ғайриманқулро дар шаҳри ҳисор аз байн бурда кори мутахассисонро осон гардонидааст. ин аст ки дар муддати кӯтоҳ барномаи электронии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқулро мутахассисон пурра аз худ намуда дар корҳои ба қайдгирии васеъ ба кор мебаранд. истифодаи васеъи технологияи инноватсионӣ дар пешбурди соҳа ба он оварда расонидааст ки нақшаҳои пешбинигардида сари вақт ва барзиёд иҷро карда шаванд. рақамикунунӣ беҳад кори ҳам мутахассис, ҳам муроҷиаткунанда, ҳам фаъолияти кори корхона ниҳоят осон мегардонад. аз ҳама беш ҳамин ки муҳлати хизматрасонӣ кӯтоҳ карда шудааст. як маълумотро дар барнома як бор сабт мекунем. дар кадом раванде бошад, мисол заминсозӣ, барои қайдгирӣ, бойгонӣ, ба қайдгирӣ бошад, ҳамон маълумотро сабт карда мешавад. ҳамаи хизматрасониҳои корхона самти барои қайдгирӣ, чи самти заминсозӣ, чи самти ба қайдгирӣ пурра ба тариқи ғайринақдӣ фаъолият мекунад. низоми иттилоотӣ ба қайдгирӣ ҳаминро шаҳодат медиҳад ки дигар ягон хизматрасонӣ ки мисол мо мекунем ба тариқи нақдӣ намешавад, пурра ба тариқи ғайринақдӣ гузаштааст. ин ҳам ҳамаи фаъолияти кори корхонаро ҳам осон гардондааст, ҳам шаҳрвандон сарсону саргардон ки мисол банк мераванд, ягон мушкилӣ мода намерасанд. ҳама ба тариқи кортҳои бонкӣ, кортҳои пластикӣ пардохт мекунанд. дар муддати хеле кӯтоҳ пардохт қабул карда мешавад. бо тариқи электронӣ ба роҳ мондани корҳои ба қайдгирӣ, ин дар татбиқи консепсия ва барномаҳои дар самти рақамикунонӣ қабул гардида саҳм гузоштан мебошад. маълум гардид ки бо амалӣ гардидани низоми иттилоотии ба қайдгирӣ камбудиву хатоиҳо дар раванди анҷомдиҳии амалиёти ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ба маротиб кам гардидаанд. имрӯзҳо азму талоши мардуми шаҳри хуҷанд баҳри истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. давоми солҳои 2022-2024 дар шаҳр бештар аз 750 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар зиёда аз 100 иншооти дигар идома дорад. нақшаи мукаммали созандагӣ ки мавриди амал қарор дорад асосан аз тарҳҳои бузургу замонавӣ ба монанди бунёди биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ, корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ, мактабу кӯдакистонҳо, майдону толорҳои варзишӣ, дармонгоҳҳои муосир, марказҳои хизматрасонӣ ва савдо, инчунин таҷдиду барқарорсозии мавзеъҳои таърихӣ, таъмиру навсозии роҳҳои мошингард ва боғҳои фарҳангию фароғатӣ иборат мебошанд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илиёс Бобоҷон.
дар маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва татбиқи 5-солаи рушди саноат нақшаи бунёдкориву созандагии мавриди амал қарор дорад. нақшаи мазкур бунёд, таъмир ва азнавсозии 950 иншоотро дар бар гирифта то имрӯз 76% иҷро шудааст. давоми солҳои охир хуҷанд ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи тоҷикистон табдил ёфта, дар натиҷаи амалӣ намудани ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар дигаргуниҳои куллӣ ба амал омад ва сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. имрӯзҳо азму талоши сокинон баҳри истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон равона шуда, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд дар ҳамдастӣ бо соҳибкорон раванди созандагиро вусъат мебахшад. соли 2024 бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани 319 иншооти таъиноти гуногун садҳо нафар сокинони маҳал соҳиби ҷойи кор шуданд. айни замон дар шаҳри хуҷанд корҳои сохтумонӣ дар зиёда аз 100 иншоот идома дошта, дар баробари қомат афрохтани биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, дармонгоҳҳои муосир ва марказҳои савдою хизматрасонӣ, таваҷҷӯҳ ба бунёди муассисаҳои таълимии типпи нав ва кӯдакистонҳои замонавӣ бештар аст. ҳамзамон барои аз байн бурдани норасоии ҷойи нишаст дар назди муассисаҳои таълимӣ биноҳои иловагӣ низ сохта ба истифода дода мешаванд. дар бинои иловагии гимназияи рақами 4 ки сохтумонаш охири соли гузашта оғоз гардид, бо фароҳам овардани шароити мусоид дар назар аст бештар аз 1200 хонанда дар ду баст ба таҳсил фаро гирифта шаванд. тибқи лоиҳа бинои сохташавандаи муассисаи таълимӣ бе назардошти таххона 4 ошиёна буда дорои 32 синфхонаю кабинетҳои фаннӣ мебошад ва корҳои сохтумониро коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тоҷсохтумон ба уҳда доранд. дар баробари бунёди бинои иловагӣ норасогии ҷойи нишаст дар гимназия аз байн меравад ва кулли омӯзгорон мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки барои таълиму тарбияи насли наврас дучанд меҳнат кунем ва сатҳи дониши хонандагонро баланд бардорем. дар шаҳри хуҷанд бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки 28 декабри соли 2024 дар паём баён гардид, барои фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. имрӯзҳо дар маҳаллаҳои 6, 7 ва 26 шаҳр ҷиҳати иҷрои супориши зикршуда сохтумони 3 кӯдакистони замонавӣ идома дорад. айни замон дар шаҳр 47 муассисаи томактабӣ фаъолият дошта, истифодаи таҷрибаи пешқадам фароҳам овардани шароити хуби тарбия имкон дод ки фарогирии кӯдакон ба ин зинаи таҳсилот зиёд гардад. моҳи апрели соли гузашта бо ташаббуси президенти муҳтарам ҷаноби оли эмомалӣ раҳмон дар шаҳри хуҷанд боз як кӯдакистони нав ба номи наврӯзи истиқлол сохта ба истифода дода шуд ки дар он 19 нафар мураббиёни пуртаҷриба кор фаъолият мебаранд. дар маҷмӯъ кӯдакистон барои таълиму тарбияи 840 нафар кӯдакон пешбинӣ карда шудааст. дар ин кӯдакистон ҳамаи шароитҳо муҳайё мебошад. давоми солҳои охир дар соҳаи тандурустии шаҳр низ дигаргуниҳои куллӣ ба амал омад. бо бунёду ба истифода додани беморхонаю марказҳои саломатии сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар гардид. инак дар оғози соли равон дар ҳудуди беморхонаи клиникавии шаҳрии рақами 1 шаҳри хуҷанд корҳои сохтумонӣ дар бинои инноватсионӣ ки фарогири 260 кати бистарӣ аст оғоз шуд. ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳр бунёди 85 бинои баландошонаи истиқоматӣ низ идома дорад. дар хиёбони истиқлол коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди истиқлол гурӯҳ ба бунёди 3 бинои баландошонаи истиқоматӣ машғуланд. биноҳои истиқоматӣ ки аз 9 то 16 ошиёнаро ташкил медиҳад, бо назардошти талаботи замони имрӯз сохта шуда, дар он инфрасохтори истироҳату фароғат ва шоғ варзидан ба намудҳои гуногуни варзиш барои сокинон фароҳам оварда мешавад. соли гузашта ширкати истиқлол гурӯҳ 2 адад биноҳои баландошона ки яке аз онҳо дар кӯчаи истиқлол ва дуюминаш бошад дар кӯчаи суғдиён мавҷуд мебошанд, онҳоро сохта ба истифода дод. ҳамаи масолиҳи сохтмоние ки дар ин биноҳо истифода бурда мешаванд, ҳамаи онҳоро аввал ташхис карда баъдан ба корҳои сохтмон иҷоза дода мешаванд. соли гузашта ширкати сохтумонии истиқлол гурӯҳ дар ҳамин хиёбон бинои баландошонаи истиқоматиро бо номи Истиқлол Авенион мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. ҳамин тавр корҳои созандагию ободонӣ дар шаҳри хуҷанд вусъат ёфта, дар назар аст ки то моҳи сентябри соли 2026 боз 225 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шавад.
тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии таҳлилии Тоҷикистон. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.